بصوا يا جماعه انا عريض اهو. يعني ربع الثمن. يا كيكي يا جدعان كل يقول ان كل دوت ماشي معانا بالحب. وليد بيضحك يا جدعان. بحب النبي صلى عليه. العرض بتاع الغلابه بتاع الغلابه يا ريس. في عرض للغلابه النهارده ولا ايه؟ عرض لكل الناس. كله؟ بتاع الغلابه يا ريس. وليد يا جدعان بتاع الغلابه اهو يا جدعان. اول العرض اهو. الحلويات الاول. حلويات صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اصل بنايم رجعوا لي الصبح شغال ماشي. الناس عندك في الاصل دوت 100 كيلو 120 130 هو 150 يا وليد 150 و150 و150 الناس مستنيه العرض 150 يا وليد 170 جنيه هنا 170 بص الفنايد اهو. الله يسهل له 170 170 اتباعوا 170. يا حمد عرض التاني يا جماعه. عرض التاني. افتح كام يا جماعه؟ افتح 50 جنيه 70 80 ما قلتش بقى 80 يكسب الله يسهل له. اللي ما يتكلمش يربط بقه عشان بعد كده ما يتكلمش تاني. عشان كده انت فوتت ها. العرض التالت يا جماعه. العرض التالت. عشان دوت يا جماعه افتح بابه 40 جنيه. شكر الله. 50 يا معلم. 60 الله يسهل. 60 اهو. اهو اشترى الدجر ب 60 جنيه. يا باشا اصحى معايا يا حمد. 60 جنيه اقول للراجل هنا. اهو العرض اللي بعديه. افتح برضه زي ورود بس. افتح بابا 40 يا عمي صلي على النبي. وليد قلبك يا بابا. 50 جنيه 50 جنيه معايا. لسه بدرك ده. 50 جنيه الله يسهل. ده عيب حمو. عرض الغلابه يا جدعان. شغل وزيور. افتح بابه. انا عمتك انا بقى ايه بتفائل برقم 4. عمتك برضه 40 جنيه 50 60 70 80 90 90 الله يسهل. ايه؟ ما تقعدش تاني. افتح بابه برضه 40 جنيه 40 جنيه يا جماعه. 40 جنيه على دون. اهو 40 جنيه 50 جنيه 50 جنيه يكسب الله يسهل له. 50 جنيه اتباع. ايوه وليد. كله جديد كله جديد. عرض المصريين بتاع الغلابه. بتاع الغلابه يا ريس. بتاع الغلابه. ايوه. خط الشربات دوت عندك ب 70 جنيه 70 جنيه يا وليد. 100 جنيه
150 150 يكسب الله يسهل له. الله يسهل له 150 جنيه. هو بيخلص 50 جنيه يا جماعه. معايا بيقول انت معايا عندك 30 جنيه. 30 جنيه بتاعنا ولا ايه؟ 50 60 السلكه دي بكام يا محمد؟ قال 50 هنا خلي بالك. مالكش نصيب يا محمد. وسع بابسه هم ده يا باشا. مش شرط وسع بابسه اقف جنبي اهو. افتح ليه؟ افتح بابه 70 جنيه 80 ده 20 ولا ايه؟ 120 130 150 160 هنا يكسب الله يسهل له. الله يسهل له يا عم. ما الحاجات وسع بابسه كده 160 جنيه. استنى لا لقطه مش لاقي عنده حمام ومش عارف يحضر ياخد قص تحت ب 50 جنيه دول 60 جنيه 60 و60 70 الله يسهل له 80 80 جنيه ولا ايه؟ يكسب الله يسهل له. تعالى كده تعالى كده تعالى كده. متاخر يا اسطى اللي ملوش قد. عندك فيهم 70 جنيه. يلا انا دورنا. وسع 170. العزميه 80 جنيه اهو. 80 جنيه هنا معايا. يا حمو 80 جنيه 85 معايا. 85 90 جنيه 100 90 جنيه يكسب الله يسهل له. مستاهل. على حصلته. شوف الاكل اللي واكله قد ايه بس. لو هو اللي واكل مش هياكل كل ده عمره. امسك فيه 70 جنيه. اضرب يا محمد. 70 60 70 80 ثواني يا جماعه بعد الفوق 60 70 80 80 جنيه الله يسهل له. تعالى العرض اللي بعديه يا جماعه. العرض اللي بعديه يا جماعه. ايه اللي جابك هنا انت؟ طبعا عامل ايه؟ يا محلوم. عضته حلوه وش اسمه ما شاء الله عليه. بص وشه والله وشه حلو يعني. عندك فيه افتح بابه 40 بنت شغله ابو زياد ده. 70 بنت شغله ابو زياد. الله يسهل له. 70 جنيه هنا. حلويات تحت الوقت هو اسمه خالد حاجه في مزاجه خالص. طلع في الفيديو. هو ليه من كتر الناس اللي بتبص بالنسبه لها انت بس ماشي عليك يا وضايع عليك. اصلا من بعض يا عمي عصفور. افتح بابهم 70 جنيه 80 85 90 100 85 هاتهم 90. 90 كده. لا حرام. لا ما عنديش حرام. انا عندي انا ببقى مبسوط لما هم بيتفرجوا 90 كده. ربنا يبارك لك يا صاحبي. خلاص كده. يلا